Da iawn I chi gyd a chroeso i'r oedfa foreol. Mae'n hyfryd I weld chi yn aelodau, yn ymwelwyr, hyfryd I gael eich cwmni chi. Lovely to see you all this morning and hope you have a blessing of being with us. It's lovely to see friends from Carmarthenshire, nawr Ynys Môn, dwi'n credu nawr, from Brazil, cyfeillion o Brazil, I ni fel y cenhedloedd unedig yma, y bore yma, hyfryd I weld chi gyd. A fel yn gwaith gobeithio gewn ni fendith o gyd addoli gyda'n gilydd. And we join together to sing our opening hymn, 731, 731. Gariad dwyfol, uwch pob cariad, londer nefoedd, tyrd I lawr, ynom ninnau gwnaad y drigfa, a charona darfaith fawr. Iesu, llawn tosturi ydwyt, cariad anherfynol pyr, moes I nid y iachawdwriaeth, tyrd I esmwythau ein cyr. Cyfieithiad campus Gwilym R. Tilsley o eiriau cyfarwydd Charles Wesley yn Saesneg, wrth gwrs, a love divine or love's excelling. Diolch.
canu arbennig y bore yma, ac chi'n clywed yr organ fel arfer a seiniau soniarus, ond i'n diolch hefyd i Peter Duckworth wrth y piano. Thank you, Peter, for your presence and your playing this morning as well. Yn ychwanegu at y cyfan. Dwi'n troi at lyfr y Salmau ar gyfer ein darlleniad ni y bore yma. Psalm 62, Psalm 62. If you're following in the English Bibles, we're on page 576, 576, Psalm 62. Ac os ych chi am ddilyn yn y Gymraeg, i ni ar dudalen 523 yn y Beible yn eich seddau chi. Psalm 62. The little caption above the English, it says, to the choir master. Tas y wyl mae bore yma, byddwn ni'n gweud bod y darlleniad yma wedi anelu ato fe yn benodol, i'r cor feistr. Yn wir, yn niw yr ymdawela fe enaid. Oddi wrtho ef y daw fy ngwaredigaeth. Ef yn wir yw fy nghraig am gwaredigaeth. Fy amddiffynfa fel nam symudir. Am ba hyd ar ymosodwch ar ddyn, bob un ohonoch, a'i felirio fel mir wedi gogwyddo a chlawdd ar syrthio. Yn wir, cynlluniant yw dynnu lawr o'i safle, ac y maent yn ymyfrydu mewn twyll. Y maent yn bendithio a'i gennau, ond ynddynt ei hunain yn melltithio. Yn wir, yn niw yr ymdawela fe enaid. Oddi wrtho ef y daw fy ngobaith. Ef yn wir yw fy nghraig am gwaredigaeth, fy amddiffynfa fel nam symudir. Ar ddiw y dibynna fy ngwaredigaeth am hanrydedd. Fy nghraig gadarn fy noddfa yw diw. Ymddiriedwch ynddo bob amser o bobl. Tywalltwch allan eich calon iddo. Diw yw ein noddfa. Yn wir, nid yw gwreng ond anadl, nid yw bonedd ond rhith. Pan roddir hwy mewn clorian, codant, a maent i gyd yn ysgafnach nag anadl. Dwi'n licor ddelwedd yna, ynddo fe, yn ysgafnach nag anadl. Peidiwch ag ymddiried mewn gormes, na gobeithio'n ofer mewn lladrad i gyfoeth amlhau. Peidiwch a gosod eich bryd arno. Unwaith y llefarodd diw, dwywaith y clywais hyn. I ddiw y perthyn nerth, i ti o arglwydd y perthyn ffyddlondeb. Yr wyt yn talu i bob un yn ôl ei weithredoedd. Ychwanegau diw i fendith at y darllen a'r gwrando hefyd o iair. Ac fe unwn ni i ganu, unwaith eto, 222, 222, geiriau hyfryd a chyfarwydd Rhys Nicholas sy'n ffefryn gan lawer, dwi'n gwybod. Tyrd atom ni o grewr pob goleini, trodi a'i nos yn ddydd. Pari ni weld holl lwybrau'r daith yn gloiwi dan lewyrch gras a ffydd. Tyrd atom ni o dad ein harglwydd Iesu, un harwain at o ef. Can molwn fyth yr hwn sydd yn gwaredu, bendigaid fab y nef. 222.
ac yn sŵn yr emyn. Cyfle i ni nawr yn ôl ein harfer I blygu ger bron gorsedd gras mewn gweddi. Let us turn now to God in prayer. Cydweddiw. Duw a thad ein harglwydd Iesu, mawr yw ein braint ni unwaith eto y bore yma I gael dy gyfarch di, fel ein tad ac fel ein brawd, fel ein cyfaill. Ac I ddod ger dy fron a hynny mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Ac wedi yw'n arru ti anfon yr ysbryd hwnnw nawr i'n cyffwrdd ni gyd, I gyffwrdd ni o'r newydd yn ystod yr oedfa hon. Yr ysbryd hwnnw a ddewais di ni. A ddewais di ni yn a thrwy dy fab Iesu Grist. Yr ysbryd sy'n ein galluogi ni I thyddoli di fel y dylem ni. Yr ysbryd sy'n gallu cywiro ein camre ni yn unioni ein meddyliau crwydredig mor aml ac I biro ein calonau ni. We pray and ask for your blessing on our service this morning. Bless us as a congregation of your people here today. Every one of us with our own particular needs, our problems, the stresses and strains of life which come to meet with each and every one of us. But more importantly, we pray for you to remove those barriers which can come between us and you so often. We think of our selfishness, our pride, our bad thoughts, our unworthy actions so often. Draw us nearer to you now, O Lord, during this service, and turn our minds from the world and all its distractions and towards you and your heavenly kingdom and all that you have promised us in Christ. Gweddiwn am dy fendith arnom ni fel eglwys yn y lle hwn, fel eglwys Gymraeg canol Llundain. I ni'n gweddio am dy fendith ar eglwysi Cymraeg y ddinas hon hefyd. Fi o'n i'n dathlu neithiwr a mi fyddwn ni'r wythnos nesaf 150 o flynyddoedd ers adeiladu yr adeilad. Mae'r achos llawer yn hun, ond ers adeiladu y adeilad y byrra. Ac I ni'n diolch I ti am yr hyn a fi, am dystiolaeth y gorffennol, am ddygnwch a ffyddlondeb ein cyndeidiau ni, a nynne yn camu mewn i'w llafu'r hwynt megis. Gwna ni yn deilynach o fod yn eu llinach nhw, ac yn deilynach o gael ein galw yn Gristnogion. Lord God, you call us all to go out into the world and to share our faith with others and to show your love with all that we meet. Forgive us, Lord, as I often say, that we come so often but fail to go. We come before you now in praise and prayer weekly, but perhaps fail to go for you. Forgive us that after receiving so much that we give so little back at times. Renew us now through this service. Renew our spirit. Restore us through the love of Christ and assure us once more of your presence and your forgiveness. A gwna ni'n bobl o arglwydd sydd yn barotach hefyd I wneud y wyllus di. I wneud y wyllus di yn y byd ac I geisio dy wyllus di hefyd. Deffroa ynom ni gyd yr awydd a'r brwdfrydedd yna I weithio dros y deyrnas di ac I wneud ein rhan fach ni mor bitw ac eiddil y bo. Ein rhan fach ni I ymladd yn erbyn anghyfiawnderau'r byd hwn.
trais a thlodi a phopeth sy'n fel petai'n gweithio'n gros sydd fwriad i ar ein cyfer ni yn y byd. We think, as in every service, of those in need this morning. The places which have been so obvious and prominent in our thoughts over these last few weeks. We think of Turkey and Syria, and also the ongoing conflict in Ukraine and other places. As I say, these are obvious because they have been on our screens so often lately, but there are many, many other places and people who need our prayers and thoughts this morning. I ni meddwl am rai o deulu ffydd yn y lle hwn, aelodau o'n teulu ysbrydol yma yn Eglwys Gymraeg Canol Llundain. Bydd gyda nhw rhai o'n cyfeillion hefyd sydd yn galaru ar ôl anwyliad. Rhai yn gwynebu cyfnodau anodd a dyrys o ran eu iechyd nhw. Bydd di a ddiddannu ddwyfol yn agos atynt, a gad iddyn nhw deimlo nawr yn ystod yr orig fach hon, fod yna rywrai yn meddwl amdanyn nhw, ac yn eu cyflwyno nhw i ddofal di. Gwrando ar ein gweddiau cyhoeddus fel hyn, a gwrando ar ddeisyfiadau cudd ein calonau ni, bob yr un ohonom ni, yn ôl ein anghenion ni ein hunain. A dyro i ni atebiad am ein bod yn selio'r cyfan, nid yn ein henw ac yn ein heiddiant ni ein hunain, ond yn haeddiannau'r addfwyn oen, dy fab a'n hiachawdwr, Iesu Grist. Amen. Wel, croeso cynnes iawn i aelodau cyfeillion ac ymwelwyr i'n Hoedfa bore yma. Very warm welcome to members, friends and visitors to our service. A ni'n diolchgar wrth gwrs i'n gweinidog am ei arweiniad ac i Paul am ei gyfeiliant wrth yr organ
ac i Peter am ei gyfraniad wrth y piano. A lovely, powerful duet. Thank you very much. Our minister will also lead the evening communion service and the Bible discussion group at 4:30. Sul nesaf bydd yn gweinidog hefyd wrth y lliw yn oedfa'r bore gyda Chloe Beavers, sef cynrychiolydd o Elusen St Mango's yn cyfrannu i'r oedfa. So that's next Sunday. Rob will be in the pulpit for the 11 o'clock service, joined by Chloe Beavers from St Mango's Charity for the Homeless, who will tell us about their work. Am 3 o'r gloch dydd Sul nesaf, cynhelir oedfa undebol Gwyl Ddewi Ecyl a dathliadau canmlwyddiant a hanner Capel y Byrro, gyda'r parchedig Dr. Alun Tudur Caerdydd yn Genad Gwadd. That's our joint Welsh Chapel St David's Day service next Sunday at 3 o'clock at Capel y Byrro with the Reverend Dr. Alun Tudur Cardiff as guest minister. As a result, there'll be no evening service here next Sunday. Dydd Mercher am hanner dydd bydd oedfa fer anffurfiol yn y neuadd islaw gyda the a chyfle am sgwrs i ddilyn. Dwi'n meddwl bod ni gyd yn cofio mae'n gŵr gwadd yn ein cymdeithas pnawn Sadwn nesaf ar Fawrth y Pedwerydd am 2 o'r gloch fydd y canwr ar ymgyrchu'r gwleidyddol Dafydd Iwan a bydd e'n siarad ar y testun yma o hyd. Wedyn, y bore wedyn ar Fawrth y 5, Dafydd Iwan fydd e'n pregethwr gwadd yn ein hoedfa fyreol a bydd Côr Llundain hefyd yn cyfrannu. Ar ôl y roedfa, byddwn ni'n cael cino Gwyl Ddewi o gawl a bara chaws yn y neuadd, a mae croeso i bawb i ymuno ni. After our St David's Day service on March the 4th, with Dafydd Iwan leading the service, there'll be a simple lunch of cawl bread and cheese when everyone is welcome. As I said last week, we do need volunteers, as many as possible, to help us prepare the food, set up for the day, serve the meal and clear up afterwards. So if you feel you can join the team effort, we'd be really glad of your support. Os gwelwch yn dda, rowch wybod i Marian, Lynn neu fi, os gallwch chi helpu mewn unrhyw ffordd. Ni'n cael tyn bach o hwyl fyd. Ar ddydd Mercher Mawrth y cyntaf, bydd oedfa Gwyl Dewi yng Nghapel Palace Westminster, sef St Mary's Undercroft, yn y tŷ cyffredin am 10 o'r gloch. Gyda'r gwir barchedig Andy John, sef Archesgob Cymru'n arwen yr oedfa, a disgyblion Ysgol Gymraeg Llundain yn cymryd rhan. Bydd baner y Ddrai Goch yn cael ei godi y tu fas i'r tŷ cyffredin ar y lawnt o flaen Big Ben am hanner awr wedi 9. Felly cofiwch gyrraedd yn gynnar i gael mynediad, gan bo'n cymryd tipyn o amser i fynd trwy'r broses diogelwch, y security. A bydd angen dod â tystiolaeth ffotograffig o chi'ch hunan, a mae croeso i bawb. Cofiwch ddod lawr i'r neuadd i gael te a sgwrs ar ôl yr oedfa. Fel Sul diwetha, bydd y casgliad heddiw yn mynd tuag at gynorthwyo pobl Twrci a Syria o dan nawdd cymorth Cristnogol. The collection today will go towards Christian Aid's emergency appeal to support the people of Turkey and Syria after the devastating earthquake. Therefore, any money on the plate that's not in an envelope will be for the extensive relief effort. Un dyddiad arall i chi ar gyfer y dyddiadur, parti'r Dylanores Ddwl, the Mad Harpists Tea Party, chwefror y bedwaredd ar 20 am hanner awr wedi 7 yng Nghapel Cymraeg Clapan. A Manon yn perfformio at o cynnym 15 pint. Dwi'n siŵr bod hwnna'n rhywbeth i edrych ymlaen iddo hefyd. Felly cofiwch yn Capel Cymraeg Clapham.
Ac yn nawr fe ddawn nhw amgylch i dderbyn eich roddion. Diolch yn fawr. Os allai danlinellu, wel, soniodd am wythnos i ddydd Sul, wel, Sadwrn a Sul, pan fydd Dafydd Iwan, fi'n gwybod, nes i anfon neges ato fe, mae yna gyffro mawr yn y tir. Pobl yn disgwyl mlaen at i ymweliad, yn fwy na'r pregethwr arferol, dwi'n credu, ond beth bynnag am hynny. I ni wedi cael fordydd ychwanegol hefyd, gan ddisgwyl falle mwy ar gyfer y cawl, but everyone will be very, very welcome in a fortnight's time, and next week, and every Sunday, if you're here, but for that particular special service as well. Felly, diolch yn fawr i chi gyd. Fe ganwn ni 739, 739, o fy Iesu bendigedig. I ni gwmni Fenaid Gwan, mae'n ryfedd fel i ni ddim yn meddwl mlaen llaw neu cysylltu mlaen llaw am ddewis yr ymynau, ond yn aml iawn. Mae'n cydweithio fel yna, a mae'n mynd yn dda gyda'r neges sydd â fi ddilyn. O fy Iesu bendigedig, i ni gwmni Fenaid Gwan, ym mhob adfyd a thrallodion dal fy ysbryd llesgu'r lan. A thram teflu'r yma ac acw ar anwadal donnau'r byd. Cymorth ro i ddal fy ngafel, yno ti, sy'r un o hyd, 739.
a gwn fod y geiriau yna wedi bod yn gysur ac yn angor i lawer ar hyd y blynyddoedd, yn dyfe. Yn wir, yn niw yr ymdawela fe enaid, oedd hi wrtho ef y daw fy ngobaith. For God alone, O my soul, wait in silence, for my hope is from him. Dwi wedi gweud un o'r blaen, nid yn aml fydda i'n meddwl bod y Saesneg yn ragori ar y Gymraeg. Ond mae'n rhaid i mi gyfaddau yn yr achos hwn, dwi'n credu bod y cyfieithiad Saesneg yn gryfach oherwydd y gair bach yna alone, yn unig. That little word alone, for God alone, O my soul, wait in silence. It makes a great difference to the verse, I think, in my opinion. It was there in the old translation, in Welsh, O fy enaid disgwyl wrth Dduw yn unig. Na chi gyfeithiad William Morgan, a dwi'n credu nid mod i yn arbenigwr Hebraeg, ond dwi'n credu bod hwnna'n agosach at yr Hebraeg. But for some reason, both the Bible Cymraeg Newydd, 1988, which I read from, and the more recent Bible.net have left the word alone out. Ie, disgwyl di'n dawel am Dduw, yw fersiwn Bible.net. Beth bynnag am hynny, yr un yw'r dyhead a dymuniad y salmydd am hwnni, sef i ymddiried ac i ddisgwyl am Dduw. And wouldn't it be lovely if we could say these words with conviction and sincerity at all times? Because there are times, I'm sure, there are many times in life when it's hard, very hard to be calm and silent, waiting for God alone in the middle of troubles and stresses and strains, all kinds of difficult situations that life throws at us. It's difficult to say those words, isn't it, all the time? Ond beth sydd gennym ni? Falle o fewn y geiriau yma, gwedwch. What do we have within these words? Well, amongst many, many other things, may I suggest simply to you this morning that we have, firstly, a great encouragement to carry on, even in the midst of everything that is thrown at us. Followed, secondly, you've been lucky lately, you've only had 2 points for many, many sermons, followed by a great expectation, anogaeth a disgwyliad mawr. Felly, beth yw'r anogaeth yma? What is this encouragement to begin with? Because the psalmist, I think, goes straight to the heart of the matter, as we all have to do. And we all have to address our innermost souls personally, don't we? Nobody else can do that for us. And if you don't do that, if you don't address your own soul and innermost soul personally, you can't hope to have any effect or help on anyone else, on anyone else's lives either. You've got to look at yourself. Roedd y salmydd mewn gwirionedd yn bregethwr, yn doedd? Oedd e'n bregethwr, a chimod mae'n bwysig, mae yna bregethwr arall dyn ni yma bore yma, a sawl un sydd yn pregethu hefyd yn achlysurol. Ond dwi'n credu weithiau, mae'n bwysig bod y pregethwr yn pregethu wrth ei hunan. Wel, pob pregeth mewn gwirionedd. A'r pregethwr hwnnw sy'n anghofio ei hunan, a'i neges at ei hunan, wel, mae'n anghofio ran bwysig o'i gynulleidfa, wedyn ni. I'm sure the psalmist, he means first of all, that you should make God your main, or to put it even stronger in the old translation, your only objective in life. Now, if you could do that instead of living for other things, some will work only for work or business. Fame and fortune, that's all they want.
Do you know, you'll be much less disappointed in life if you could only work and live for God. I say often, not that there's anything wrong with these things per se. There's nothing wrong with them in themselves. But when they become your only obsession, that's the thing. That's when disappointment will come your way. That's when things get dangerous as well, when these things take over and they're your only obsession. Be sydd gan yr Iesu i ddweud? Trowch nôl yn aml, chi mo fe gewch i'r ateb. Be sydd yng ngeiriau'r Iesu ei hun? Ceisiwch yn gyntaf deyrnas ein Duw. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added unto you. Do you know, it's called getting your perspective right. Getting the right perspective in life. And putting things in the right order. Say there's nothing wrong with these things, but don't let them take over. Do you know, you'll never lose out as a Christian if you try and make God your first objective in life. You'll never lose out. And in developing the idea, I think that the psalmist also means that you should depend on God alone and don't put your trust in anything else. It was lovely to hear during the collection that old favourite Sankey, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Dwi wedi sôn am fusnes a chyfoeth ac arian yn barod, a chi mod mewn byd busnes ac unrhyw waith, mae rai yn meddwl o hyd bod y cyfan oll yn dibynnu arnyn nhw yn bersonol. Ynddo fe? A bydd y cwbl yn dod i ben oni bai bod nhw yn rhan o'r cwmni neu o'r gwaith neu o'r swyddfa. Diar mi, beth yw'r hen ddywediad na? No one is indispensable. No one is indispensable. And again, I believe the psalmist means for you to make God your only guide and confidence in life. If you want to find the right path in life, a true and honest way, you won't go far wrong in waiting for God and God alone. Trwy leoedd geirwan, enbyd iawn, meddai Ieuan Glan Geirionydd, yn un o'i ymynau cyfarwydd yn dyfa, a rhwystrau o bob rhyw, ymdygwyd eisoes ar fan haith, fan had sydd wrth y lliw. I'm sure you've all come across those people who are seemingly unshakable in their faith and trust in God. Dear me, what an encouragement. Do you know, there's no greater example or finer inspiration to others than that confidence and assurance of a Christian in the time of distress. It might well be difficult for you to do it. It might well be difficult for yourself, yes. But what an encouragement to others. If you can see that and experience that from others, and hopefully, as I say, it will rub off on you. Yeah, anogaeth, encouragement. Ac yna'n ail o beth am y disgwyliad yma. This great expectation, or great expectations, to borrow a title from another author and another book. Odyn ni'n colli golwg weithiau, gwedwch? Odyn ni'n colli golwg ar y disgwyliad mawr sydd ar ein cyfer ni? Mae nifer o gapeli yng Nghymru wedi henwi yn disgwylfa. Na chi enw hyfryd. Odyn ni'n dod i'r cwrdd, gwedwch? Odyn ni'n dod i'r cwrdd bob bore Sul gan ddisgwyl pethau mawr i ddigwydd. Disgwyl pethau oddi wrth Dduw. The psalmist tells his own soul to wait only on God because he's not expecting help and support from anywhere else. He doesn't expect it. Odyn ni'n disgwyl fel na? Do you know, worldly people will always, inevitably, put their trust where their expectations are, in the things of this world, in the here and now, living for the moment. Yes, enjoy yourselves by all means. Those who know me, I'm no killjoy, I don't think, by any means. And I'm sure God has given us many, many things
to enjoy and make us happy in life. But remember again also the words of Jesus, for where your treasure is, there your heart is also. Chymod, mae'r stori enwog honno am David Charles Gyfyrddin yn gweld I ffatri raffe yn llosgi i'r ddeiar, mae'n ddiarhebol, ond yw e? Although they say, the hymnists, the experts, they say that they're not too sure whether the connection between the inspiration for David Charles' hymns, Ragliniaeth Fawr y Nef, and the fact that he saw his factory being burnt to the ground and all his livelihood gone, well, whether it is actually true, because they weren't written at the same time. Oedd yr emyn, falle chydig o flynyddoedd cyn hynny. But certainly, it didn't make him lose his faith, did it? It might well have shaken his faith. It might well have asked him to question his faith. I don't know, perhaps I'm being unfair on David Charles Gyfyrddin. But it certainly didn't make him lose his faith, because he went on to write so many other hymns of great inspiration and of looking forward, great expectation, yn tynnu yma I lawr yn codi draw, trwy bob helyntoedd blin, terfysgoedd o bob ryw, dyrchafu'n gyson, mae tairnas ein diw. Do you know, I hope I'll be provided for the rest of my life, but there's one thing for certain, that I am going to have to draw something out of the bank of faith on a regular basis if I'm going to last the course. Yn niw yn unig, os gallaf ychwanegu'r gair na nawr i'r cyfeithiad. Yn niw yn unig ar ymdawela fe enaid, my soul wait only on God. And you know, if this is your expectation, and if your expectation is based on God and Jesus, well, live for them. Live this life. Live in this life, looking ever forward, believing that this world is good enough as long as we have God and Jesus with us. A hynny gogoniant yw enw tragwyddol. Amen. Ac fe, ganwn ni, gyda'n gilydd, 262, 262, 262. Mewn anialwch rwyf yn trigo temptasiynau ar bob llaw, heddiw tanllid saethau yma fori tanllid saethau draw. Minnau'n gorfod aros yno, yn y canol rhwng y tân, tyrd fy niw, a gwel fy amgylchiad, yn dallu, tyrd ymlaen, 262.
Gawn ni roi ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. For God alone, O my soul, wait in silence, for my hope is from him. A bydded yn awr i ras ein harglwydd ni Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas ei lan ysbrydau, fi aros gyda ni, bob yr un ohonom ni, a phawb sydd yn annwyl gennym ac yn absennol o ddiwrthym ni, o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.